إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. الله تعالى إسلامي شريعة بابا لبما إكيغا هريغا إكلانغ بابا لبي فتا إكلانغ واني منسوخ ربافا هريغ رسول بيكلم بس එබේකලුන්ගේ වෙස් දඅවතකි අල්ලාහ් තාලාගේ එක්කවන්තකමුගේ දඅවත එබේකලුන් වෙස් ගෝලෙව්වි අල්ලාහ් තාලා එක්කවන්ත ගුරුමා එමෙ කීරිත කුර්ආනුගා අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි වස්අල් මන් අර්සල්නා මින් قبلක මින් රුසුලිනා අජඅල්නා මින් දූනිර් රහ්මානි ආලිහතන් යුබදුන් තලේගෆාන සුවාල් කුරවාෂ කලේගෆාන වරේ කුරිම් ෆොනුෆුන රසූල් බේකලුන්නා මානකි කලේගෆාන එබේකලුන්ගේ ෆත්තක බලාෂ අජඅල්නා මින් දූනිර් රහ්මානි ආලිහතන් යුබදුන් තිමන් රස්කලාංගේ රහ්මාන් වන්ත ඉලාහා එහෙම් ෆරාතක අලුකම් කුරුමගේ බෑවරියකෝ ලෙව්වී මුහිය माने अल्लाह ताला एक्कवंत कुरीमे नुलव्वमे एबेकलुंगे उस दावत की अल्लाह ताला के एक्कवंत कमुगे दावते आदे अळगोळुमेंगे शरीयतु गावस आदे एबेकलुंगे शरीयतु गावस ऐसवनी तौहीद के वाहक अल्लाह ताला एक्कवंत कुरुमगे वाहक आदे तौहीद बेहिगम वनी थिम बेका ए अल्लाह ताला के उलूहियत का अल्लाह ताला इक्कवंत कुरमा तौहीदुल उलूहियत माने की एम्मे है अळुकंत होगा अल्लाह ताला इक्कवंत कुरुं बैवरिय कुनुलुं इखलास तरीका मायकीगा हमें कन अल्लाह ताला एम्मे है अळुकंत तकुरुं तौहीदुर रुबूबिय्या ए रब्बवंत कमगा अदे खल्क कुरवमा तदबीर कुरवमा रिज़्क देवमा अदिवस अल्लाह ताला खास एकलांगे अमल फुर्तौगा एकलांगे कवन तकुरुं अय तौहीदुल अस्माई वस सिफात अदकीर कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के असवा मैं अल्लाह ताला के रिवत इस्म फुर्तका अदि एकलांगे मतिबरी सिफ फुर्ता कीरत कुरान का असवा गोता एवस वत्तर कुरुमेन्नते साबित कुरुं आदे एहम अल्लाह ताला रसूल बेकलुन एबेकलुन फुनव्वी इक्कवंतकं गायम कुरमकं बयान कुरब्बा वही कुरवनी वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला तिमंग इला कुम्मी उम्मतक रसूलक फुनव्वी में अन इबुदुल्लाह अल्लाह ताला इक्कवंत कुरमा अल्लाह ताला एम्मे है अळुकंतत्त खालिस को इक्कवंत कुरमा वजतनिबुत तागूत अज तागूतुन्ना दुरुमा अल्लाह ताला फियवा अळकं कुरवे एम्मे हातकेजिं दुरुमा आदे कामयाब गा हलवरन की तौहीद गा हलवरिं एबामी हुन तौहीद के कलिमा गे मतीगा मरवज्जकम गावानमा एबामी हुन नंगुरी सुवरगे आदे सुवरगे वनी एबामी हुन तैयार कुरवाफा अल्लाह ताला वही कुरवनी वसारि'u इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम वजन्नतिन 'अर्दुहा as-samawati wal-ard उइद्दत लिलमुत्तकीन तबामीहुं अवस्वेगन नाशे अल्लाह ताला के मगफिरता अदे रहमता अदे अल्लाह ताला उड़तका बिमवरतनोस्वेगन वा सूरगतक तबामीहुं अवस्वेगन नाशे उइद्दत लिलमुत्तकीन इतन तैयार कुरेगन वनी तक़वा वेरिन्नशे अदे मी दालगुडमेंगे मौदूअ की आदे मिय दळगुडमिन्ना कीगा वा हदीस का बयान कुरनी सुवर्गे वाहक सुवर्गे बगीचा तवगे वाहक सुवर्गे अळगुडमिन्न लिबिಗೆಂದಾಣೆ ಬೈ ನಿಅಮತವಗೆ ವಾಹಕ
ಅದು ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ಗೆ ಅಕೀದಾ ಏಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಮಿಹಾರು ವಿಸ್ವನಿ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ಖಲ್ಕು ತಗೊಂಡು ಹೆದ್ದೆವಮುಗ ಸುವರ್ಗೆಯ ನರಕ ಮಿಹಾರಸ್ವನಿ ಹದ್ದವ ತಯ್ಯಾರ ಕುರವ್ವಾಫಾಕಮ ಅದೆ ಮಿಹಾರವೆ ಸುವರ್ಗೆಯ ನರಕ ಎಬವೆ ಎ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ಗೆ ಅಕೀದಾ ಏಕಿ ಅದೆ ಮಿಯದ ಒಳಗಡೆ ಮಿನ್ನ ಏಕಿ ವ ಹದೀಸ್ಗ ಒಳಗಡೆ ಮಿನ್ನ ಹಮೆ ರಿವಾಕುಫ್ ಅವನಿ ಅಬು ಮೂಸಾ ಅಲ್ ಅಶ್ಅರಿ ಗರಿಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ವನಿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرويه جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن رواه البخاري هذا رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواني اتنوغي كموارتك اتنوغا واها امها تكچ رنم واده بغيچايا اد اتنوغي كموارتك اتنوغا واها امها تكچ ريهم واده بغيچا وي ادي ميستكونگه ما ميهونگه ويري رب بلما دمد عدنوگه بغيچاگا الهوگه مون فلگه ಕುರಿಫುಳು ಮತೀಗ ಕಿಬ್ರಿಯಾವಂತಕಮುಗೆ ರಿದಾ ಮೆನುವಿ ನುವೆ ಅದು ಸುವರ್ಗೆಗೆ ಭಯವಾಹಕತ ಹದೀಸ್ಗೆ ಮಿಯನ್ನನಿ ಸುವರ್ಗೆಗೆ ದೆ ಬಗೀಚಾ ಇವ್ವೆ ಎ ಬಗೀಚಾಗ ವಾ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂವಾರ್ತಕ ಅದಿ ತಶಿತ ವನಿ ರಾನುನ್ನೆ ಅನೆ ದೆ ಬಗೀಚಾಗ ವಾ ಎಮ್ಮೆಹ ತಕೆಚ್ಚೆ ಕಂವಾರ್ತಕ ಅದಿ ತಶಿತಕ್ಕೆ ವನಿ ರಾನುನ್ನೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಕೀರ್ದು ಕುರ್ವಾನುಗ ಅದು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತುಗ ಅಳಗಡು ಮಿನ್ನ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಬೇನು ಕುರ್ಮ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವ ಬಯತ್ತಕೆತಿ ಆಖಿರತುಗ ಅಳಗಡು ಮಿನ್ನ ಹುದ್ದವೆಗೆಂದೆ ಅಳಗಡು ಮಿನ್ನ ಬಿಸ್ನಾಲಾಫಿಕಮ್ಗ ಆನಮ ಅಳಗಡು ಮಿನ್ನ ಎಗಿಗೆಂದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೀಅತುಗ ಅಳಗಡು ಮಿನ್ ಕೆವುಮ ರಣಾ ರಿಹಿಗೆ ಕಂವಾರುತ ಬೇನು ಕುರುಂ ಹುದ್ದವೆಗೆನೆ ನುವೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಲಾ ತಶ್ರಬು ಫಿ ಆನಿಯತಿ الذهب والفضة ತಿಯಮಾಮಿಹುಂ ರಣಾ ರಿಹಿಗೆ ಕಂವಾರ್ತವುಗ ನುಬೋಶೆ ವಲಾ ತأكلوا في صحافها ಅದೇಗೆ ತಶಿತವುಗ ನುಕಾಶೆ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أي يباميهن كافرن دنيا واتكتش ولكم في الآخرة ಅದು ಯಮಾಮಿ ಹುನ್ನಟ್ಟಗ ಉಖ್ರವಿ ಹಯಾತುಗ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ವಾಯಿತಿಸ್ತೆ ಅದು ಬಯಂ ಮೀಹು ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ವಾನ್ಗೆ ಮೀಹಂ ಹುನ್ನ ಆಯತ್ತಕ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತಿಗ ಆಸವ ಹದೀಸ್ತಕೆ ನೆಗು ಮಫು ಯಮಾಮಿ ದನಿ ಮೀಸ್ತುಂಗ ಮೆದುಗ ಶುಭತಕೆ ಫುದ್ದಮು ಕೀವೆಹೆ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ವಕಿ ಹುದ್ದವನಿ ದುನಿಯ ಮತಿಗ ಹರಾಮ್ ಮೆಫ ಎಬಾಮಿಹುಂದನಿ ಮಿಗೊತ ಎತೆ ಬ್ಯಾವರು ಶುಭವತೆಗೆ ಒದ್ದಮು ಆ ದಾಳಗಡು ಮಿಂಗೆ ಎಮಿಹುನ್ನ ಕುರಂಜೆ ಸುವಾಲಕಿ ತಿಬಾ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಇಮಾಮ್ ವಂಗಿಯ ಏನಗೆ ಜವಾಬ ವಾಣಿ ನೂನಕೆ ನೂತಾಯಕೆ ಏನ ಆಯಕೆ ಬುನಫಿಕಂ ಗಾವಾಣಮ ಅಳಗಡು ಮಿಂಗೆ ಏನೆ ದೇವನ ಸುವಾಲೆ ಕುರ್ಮತಿ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ತಿಬಾ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಮಾಮ್ ವಂಗಿಯ ಅದೇನ ನೂನಕೆ ಬುನಫಿಜ್ಜಿಯ ಅಳಗಡು ಮೆ ಮುನಾನಿ ಮೀ ಅಳಗಡು ಮೆಂಗೆ ಇಮಾಮ್ ವಾಕಂತತ್ತಕೆ ಏನೇಗೆ ದೀನ್ ಅಳಗಡು ಮೆನ್ನ ಅಳಗಡು ಮೆಂಗೆ ದೀನ್ ಏನ ಆಯಕೆ ಮುನವಿಜ್ಜಿಕಂ ಗಾವಾನಮ ಬುನಫಿಕಂ ಗಾವಾನಮ ಅಳಗಡು ಮೆಂಗ್ ಏನೇ ಹದಾನ್ ಕುದ್ದಿಂಜೇನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಗೆ ಮಿ ಆಯ ವಮಾ ಕಾನ ಲಿಮುಮಿನಿನ್ ವಲಾ ಮುಮಿನತಿನ್ ಇದಾ ಗದ ಅಲ್ಲಾಹು ವರಸೂಲುಹು ಅಮ್ರನ್ ಅನ್ ಯಕೂನ ಲಹುಮುಲ್ ಖಿಯರತು ಮಿನ್ ಅಮ್ರಿಹಿಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲ ಕಾಮೆನ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಫಿಕಂ ಗಾವಾನಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಮಿನ್ ಫಿರಿಯನಕವ್ವೆಸ್ ಅಂಗೆನಕವ್ವೆಸ್ ಏಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಲಿಬಿಗೆನೆನ್ನುವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾಫಿ ಎಚ್ಚೆ ಅಳಗಡು ಮೆನ್ ನುಜೆ ಕೀವ್ವೆತೋ ಎ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಿ ಐ ಅಳಗಡು ಮೆಂಗೆ ಮಸ್ಲಹದಟ್ಟಕ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಿ ಅಳಗಡು ಮೆನ್ ಯಕೀನ್ ಕುರಂ ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂಲ ಕಾಮೆನ್ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾಫಿ ಕಂ ಗಾವಾನಮ ಐ ಅಳಗಡು ಮೆಂಗೆ ಮಸ್ಲಹದಟ್ಟಕ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾ ಕಮೆ ಅಳಗಡು ಮೆನ್ನ ಏಗೆ ಹಿಕ್ಮೆ ಎಗುಣು ಕಂ ಗಾವೀನಮೆಸ್ ನೇಗುಣು ಕಂ ಗಾವೀನಮೆಸ್ ಐ ಅಳಗಡು ಮೆಂಗೆ ಅಕೀದ ಹುರಿಹಾ ಶಕ್ಕುತಕ ಶುಭತಕಂ ಅಳಗಡು ಮೆ ಬಜೆಹೆ ದುರ್ವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿ
aqida galgo merangala hipatta fam gawanama mifada shubhataka shakkuta waddami hunge shubhataka walgon me salama wan ad efo mi hadis gannani adne kiyunu bagi chaga Allah Taala ge moonu fula Allah Taala ge wajhu fula belu mana koddene kamaki ekalange kibriya wantakam ge ridaay ade Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat ge ya ade Allah Taala ge wahi bas furtawga algoda menna kurim wes isve hingejje Allah Taala moonu fule wajhu fule evves makhluuge ge wajhu fula nuwata moona wattar nuwagota libigem wa kama algod menne benge evves makhluqagge muna wattar nuwagota munu fule Allah Taala libodegem wa kama algod men hadith taka kirit Qur'an ge ayat kiyalum algod ne benge em Allah Taala wahi korwani wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira edwahu ane qiyamet duwahu ali ve ritwegem wa munu takevve hive bame muunuta alive riitege mani ila rabbiha nadira muunuta ge veri rabba bala balatibe Allah Taala ge wajhu fula moonu fula balatibe mu'minunge muunuta alive gendani mi kirit Qur'an ge nastun algon menna thabitwa sife Allah Taala ge zati sife ede hame gota Qur'an ga hin ayat ga Allah Taala wahi korwani lilladheena ahsanu alhusna wa ziyada ihsan dermiunna suwarge hutte alhusna ay suwarge wa ziyada adi iturabbe sutte ade Rasul sallallahu alaihi wasallam ye hadith bas fote ki kirit Qur'an ge tafsir algod men kirit Qur'an ge ayat ge maana balan algod men rujuwa wan jehni ekarege faanu ge sunnata ekarege faanu mi aya sahabin na tafsir ko devva hadith kurawani wa ziyada iturabbe sutte mune bawge muradaki Allah Taala ge wajhu ful degumge fursate lobeta khum algod men ge aqida eki ahl sunna wal jamaat ge aqida eki Allah Taala algod menna fennanekan qiyaamatige maadanuga adi hama efadan qiyaamatige maadan nimi suwarge wanuma foga algod menna e suwaruge ga ekalange wajhu fulu ekalange moonu fulu algod menna fennanekan labeda khum ehennama duniyega algod men hayan heda koramun daaro algod men ge teren kitam me miyakas kitam me man nabiyakas duniyega hutta ekamuge fursate nulibe ad Musa alayhi salam ekalege faanaki Allah Taala ge hadratuga man nabiyye ehennama ekalege faan Allah Taala ge hadratuga edeni ekalange moonu fulu wajhu fulu dekkew mattaka duniyega hunnawdeko ad kinetto wegendi Allah Taala ewahaga bayan korwa wahi korwani walamma jaa Musa limiqatina Musa ge faana ge faana kanege legem fawa waqota kanege legem fawa tanan awmun wa kallamahu rabbuhu ad Allah Taala Musa ge faana basfulu wahi korbiye evves rasulaku medivir nukurabba malaikataku medivir nukurabba sida wahaka fulu medekkevi Musa ge faana qala rabbi arini anzur ilayk id Musa alayhi salam ge faana ejodaagannawani Allah Taala ge wajhu fulu zaatu fulu dekuma ge faana egotan edi dennawani ennabi sallallahu taala wahi kurawani kige do qala lan tarani ge Allah wahi kurawani qale ge faana timan ilahu mi duniyega nufennane walakin انظروا الى الجبل هناكم فربده بلاشه فإن استقر مكانه فسوف تراني فربده هورتاغا هورتكم غوانما كاريغ فانا تيمن إله فيني وداغن نوانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أدهد الله تعالى فربده فالو دغن هندوغا فربده كودي ويگن فيبي أد فربده أد فربده الله تعالى ذات فلو
ilahu ge jabarut wantakam ge zaat fulu faalu genne sabit kama ke gan honnevi in Allah taala wi kurabani wa kharra Musa sa'iqa adi Musa ge faan heful netigen vetti wada gennevi adi mi Musa alayhi salam abur ma be kadako Rasul sallallahu alayhi wasallam ki adi Rasul sallallahu alayhi wasallam Isra Mi'raj ge rega egale faan henguduge macca gendewo mafau Allah taala egale faan sida bas wahi kuravi malaikataku medero nukurabba sida wahaka fulu dekkevi efu namadu devu mafu egale faan fono ade egale faan e wahakata egale faan sahabinna dennewomu e wahakata dennewomu sahabin furtame sual kurabani Abu Dharr egale faan sual kurabani hal ra'aita rabbak kale faan ge veri ilahu fini wadagenne vihiye ade kuramene sualeke henguluge macca gendewu mafoga eme kuramene sualen eme gele faan jawab devani hadis kurawani nurun anna ra'a nureke ekalange hijabaki nure teme gele faan fene wada nugannave ademe Allah taala ge hijab fulake nur e vehen hadis pas fula gannani hijabuhu nur ekalange hijabaki nure law kashafahu la akhraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi ekalange hijabul kashfur baf kam gawana ma duniyega ekalange balwa wadegam ba emmeha takecce andage hinga dawana manake huriha khalqu takunne anda hulwege hinga dawana Allah taala hijabu kashf baf kam gawana ma ena uslubata akhum qiyamatu ge madana Allah taala mu'minun nerubbaru ehen khalqu kurawmakun khalqu rabbafa ekalange minerubani efau ebame hunna ekuladana kama Allah taala ge zaat ful dekum ge kuladana kam ge bar ebe emi hunna devum fa Allah taala emi hun khalqu rabbani ehen kamun qiyamatu ge madanu ge adi suwarge ge ebame hun ge veri rabb Allah taala ge zaat ful egalange moon ful wajhu ful fenegen dan lobadakhum أقول من مي حديث اللي بيجي بفائدة ده وتريجا الله تعالى سور جيجا مؤمن نتجا تيار كرفا فوا بين نعمة وجواهك مي حديث كبيان مجندي إقولون ده بقيتة جواهك بقيتة جوا إمها كم وارتك إهن تكيد توفيدك فني رانون كما أدي إهن ده بقيتة جوا كم وارتك أدي إمها تكيد توفيدك فني رهين كما أدي الله تعالى جه وجهه فلو فنان كم جواهك محدث أقول منا لبيج مدني أهل السنة والجماعة عقيدة كي الله تعالى وجهه فلو إبس مخلوقك جه وجهه نوتمونا وترنوا وتا الله تعالى مون فلو لبي جنبا كما ثابت كرون أدي أقول دعاء كي الله تعالى أقول منا قيامتك ميدانك إكلانge وجهه فلو إكلانge ذات فلو فنم كتوفيق على من الدفن أديفو سورجيجا على منا إكلانge من ماتي بري ما شرف لنعم على من الدفن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه